ko nabonye visa ngiye kuja Burayi gutangira amatorero officiellement urareka ngende. Arambwira ngo urankunda ndagukunda, ngo ngwino mpobere, ndamuhobera. Arambwira ngo nimba unkunda genda mpfe. Ngo bushe ndamwuhagira, nari ntaramuha, nuwo munsi umwe namuhagiye, ndamwuhagira ngo ndangize ndamusiga mujana mu cumba turasezerana. Umunsi nagiye mukecuru aravyibuka, yavyukanye imbaraga nk'iz'umusore nayebewe cyuki ku buryo barambuye ngo aracikanye si. Ariko ngira ngo abo twari kumwe narabibabwiye, ndahaguruka ndagenda, ndamubwira ngo papa ndagiye. Yavyutse adafashe ku gitanda, yamaye gupfa ku musore babasore mu kiraro, apana abanga bari amafiriti y'inana, abasore mu kiraro barya bimba yegutse gutya n'imbaraga. Arambwira ngo uragiye, agira emotion asezera yunamye. Arambwira ngo ngenda mfite ikintu ku mutima nkaza ndakomeye, ariko n'ukwikomeza pe, n'ukwikomeza rose. Kandi ntimurebe ngo imyaka Karuvari mwagombaga kumba hafi, kuko mutambaye hafi uyu munsi nta kindi gihe mugomba kumba hafi. Umuntu wanje utazomba hafi kigihe twari tubanye mu karerego, ntabwo twari tubanye neza pe. Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 mu 1992 hari kuwa 4. Impamvu ntaza nibagirwa uyu munsi wo kuwa 4, mama yari yambwiye ngo arangurira umwenda udasanzwe mu iposho. Papa aranyicaza, icyo gihe yari arwaye, ababizi bazi ko yigeze kurwara aja kuvurwa i Remera baramubaga. Arambwira ngo turi mu kiraro twagiraga inka nkeya, ibyo nsanzwe mbivuga, ibyo bahe bavuga no ko barasubira mu byo nsanzwe mbabwira. Turi mu kiraro abona twari kumwe n'umugabo umwe simvuga izina rye, yari afite inka nyinshi akama amata menshi, abona ko ndanywa amata y'inka z'abandi na apeti nyinshi. Guhaguruka nzi Kigali, arambwira ngo umugi nkiri muto, reka murakoze mugende mwisharire, murakoze. Yesu ashimwe, haleluya. Ndi mu batanze igitekerezo ko abantu basigaye bazavuga ejo, kubera impamvu bari buze kutubwira. Byagaragaye ko gahunda zose zitakorwa mu minsi uko twari twateganije, habaye impamvu zituma iminsi yongerwa. Ko muhumure ntabwo ari myinshi, ni kubera impamvu zitaduturutseho. Ndagira ngo shima Imana uyu munsi, bashimire mwese abaraha, shimire n'abandi batashye kubera ko amasaha arakuze. Imana ibahe umugisha. Ndashimira Imana ko ari umukozi w'umuhanga, yamvukanishije namwe mwese abapapa n'abamama baraha, ndetse n'abahungu n'abakobwa. Imana ibahe umugisha. Abaturanyi n'inshuti, abashumba mwese, ndashimira itorero rya Methodist, Pastor Ntanda babaye hano kuva umunsi wa mbere, papa wa Eveke kuva umunsi wa mbere babaye ahangaha ndahari. Ndashimira abakaruvari, nubwo yenda ndafite amagambo ndi buvuge nonaha, ndimo ndibaza icyo nzabakorera, kuko ntabwo murabizi sinjya ngaherwamo, kandi ngomba naje kubakorera ikintu namwe mutoshobora. Nzakora ico namwe mutoshobora, ko ndagishaka rero, ndimo ndagishaka kandi kirahari. Ngewe nta muntu ujya nta muntu wokora ikintu akinkoreye ngo nemere ko nkorera ikintu kirusha agaciro icyo je namukoreye, ntibishoboka. Ndashimira abadukurikiye online, ndashimira mukuru wanjye Ntungane atuye muri Kongo, we niho yarari kumwe na muzehe. Niby'agaciro, harimo abantu tudasanzwe tuvugana bidasanzwe,
nabonye hano baje abapapa bakuru rwose mbihaye agaciro. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi shimire n'umuryango wa bugufi, umuryango wa Mugunga, umuryango uko ba marume nababonye ba Muyomba bari hano, n'abandi mwese kwa data bukwe, inshuti n'imiryango. Tuzakomeza, muzanyemerera yenda mvuge inshuro zirenze umunsi umwe kubera impamvu zitanturutseho naje. Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 mu 1992 hari kuwa 4. Impamvu ntaza nibagirwa uyu munsi wo kuwa 4, mama yari yambwiye ngo arangurira umwenda udasanzwe mwiposho. Papa aranyicaza, icyo gihe yari arwaye, ababizi bazi ko yigeze kurwara aja kuvurwa i Remera baramubaga. Arambwira ngo muzaba abakozi ntimukabanebwe, ngo kuko umwete n'umuhate ngo bizabirema amasano y'uwo mudafitanye amasano, akagukunda atagukundiye amasano akagukundira umwete no kuba umukozi. Ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 7 hari muki, turi mu kiraro twagiraga inka nkeya, ibyo msanzwe mbivuga, ibyo bahe bavuga no ko barasubira mu byo sanzwe mbabwira. Turi mu kiraro, abona twari kumwe n'umugabo umwe simvuga izina rye, yari afite inka nyinshi, akama amata menshi, abona ko ndanywa amata y'inka z'abandi na apeti nyinshi. Ngo arangize arantegereza turi mu rwuri, arambwira ngo umva kubwire mwana wanje, umukene azarya nk'urwaye. Ko ndavuga amagambo y'ingenzi sinongereho detail yagiye avuga. Hari ku itariki ya 27 z'ukwezi kw'Icyenda 1998, abantu babizi bazi ko habaye intambara muri Kongo irurenge, inka ziranyagwa, hapfuye umugabo w'abasinzira bita Rwatangabo aguye mu gisanga. Twe twari marangwa hakurya, baraza baradutuzunguruka. Uwo munsi twaraye mu rupfu. Araza aje kundeba kuko umutima waramubwiye ngo kubera ibibazo yagize mwagiye mwumva, yumvaga ko shobora kuba napfuye byanze bikunze. Kavuga ati nimba hari abantu bapfuye byanze bikunze, uwaje gawe agomba kubanza. Ngo arangize asanze ntapfuye, aranyicaza arankikira. Arankikira, arambwira ngo ndashima Imana kutapfuye. Imana yawe usenga yagukuye mu rupfu, uyisabe nzopfe mbere yawe. Nimba uzopfe ejo yibwire none hampfe none, kuko nafana umubabaro upfuye mbere yawe. Ndashima Imana ko papa yambajije. Hari mu kwezi kwa 6 nyuma ya Pentecost, yabereye mwibakura, ni mwijimbo muzeyi se wa eveke yarayoboye. Ndaza abantu tungana bariko bashaka umuhungu tungana wa data wacu yari yabomboye. Noneho kubera njewe nabaga mu bintu by'ibisirimba, baraza barambwira turarwaye indwara nyinshi, ugomba gushaka nawe bombora. Naje nyine nkasa nk'umuntu abadayimoni b'imyaka bagira 8, ndamwigira ndamubwira ntariko ko yabambwira ngo nshake kandi ngomba gushaka. Ayayay, ambwira amagambo, arambwira ngo witegereze, wibuke kandi ugereranye. Ngo ayo magambo 3, witegereze, wibuke kandi ugereranye, ngo genda wirirwe mu rwuri, ngo nuragira iminsi 3, nyuma y'iminsi 3 uzagaruka umbwira ico watekereje. Ndagaruka ndamubwira ngo natekereje kuja kwiga. Watekereje kuja kwiga? Sawa, genda muri umuna wanje Semazibo azagufasha wige.
ngiye guhaguruka hari ku itariki enye z'ukwezi kwa munani 2023 ngiye guhaguruka nzi Kigali, arambwira ngo umujyi ngugira amenyo ngo azarya abashaka kuwurya. Ngo niryo jambo nkubi uraryumvise, ansubiriramo ngo umujyi ngugira amenyo azarya abashaka kurgira, yakoresheje ngo abashaka kurgira haryaho, abashaka kurgira harya umujyi, ngo umujyi ugira amenyo azabarya. Hari umuntu uzupfa ukumva wacitsemo, ndakomeye ariko nukwikomeza pe, nukwikomeza rose. Kandi ntimurebe ngo imyaka Karuvari mwagombaga kumba hafi, kuko mutambaye hafi uyu munsi nta kindi gihe mugomba kumba hafi. Umuntu wanje utazomba hafi iki gihe twari tubanye mu karerego, ntabwo twari tubanye neza pe. Nabuze umuntu ku buryo ndimo ndafata umwanya umwe se, ntimurebe ngo yarasiye agenda mu kagare. He was a special person in my life. Iminota naza nima abandi bihangana. Nkiri muto, reka ngarukire kuri aya nimumbonera umwanya nzavuga yandi. Nkiri muto, aya magambo yose yagaza yambwira aha nkora mu mutwe gutya, kambwira aha nkora mu mutwe cyangwa nkiki. Amagambo ya nyuma yose kugeza nje Burayi nagiye namusezeye, ndamubwira ngo ndagiye nzosanga utakiriho, kandi ndi wopfa ndi hano uku narakwimiriye ko nabonye visa ngiye kuja Burayi gutangira amatorero officiellement. Urareka ngende? Arambwira ngo urankunda, ndagukunda. Ngo ngwino mpobere, ndamuhobera. Arambwira ngo nimba unkunda genda mpfe. Ati kuko uguma kureba muri umuna wawe naramuhagaritse ubuzima ibintu byose, uyu mugore wawe wafashe neza gutya kuragira ngo nzopfe, hari ijambo musikiye ritari ryiza waretse nkagenda mbere y'iki. Ndabwira nti sawa. Ngo buce ndamwuhagira, nari ntaramuha n'uwo munsi umwe namuhagiye, ndamwuhagira ngo ndangize ndamusiga mujana mu cumba turasezerana. Umunsi nagiye mukecuru aravyibuka, yavyukanye imbaraga nk'iz'umusore nayebewe cyuki ku buryo barambuye ngo aracikanye se, ariko ngira ngo abo twari kumwe narabibabwiye. Ndahaguruka ndagenda, ndashoje mwihangana ibindi tuzabikomeza. Mpaguruka ngenda yararyamye garamye, ndinje ndamubwira ngo papa ndagiye. Yavyutse adafashe ku gitanda, yamaye gupfa ku musore babasore mu kiraro, apana abanga bari amafiriti y'inana, abasore mu kiraro barya bimba yegutse gutya n'imbaraga. Arambwira ngo uragiye? Agira emotion asezera yunamye we, arambwira ngo ngenda mfite ikintu ku mutima nkazavuga se pepe iri Burayi, iyi ndege iri kubita hasi niki kiba. Umwanya nagiyemo wari unyorohereje kuryama, ndaryama ngo niyame, numva ijwi rirambwiye ngo iki kintu ufite ku mutima papa wagiye gupfa kandi birabaye nkuko wabibwiwe, abyakire. Turagenda ngo tugere i Burayi, baratwakira mu Bubiligi, twari kumwe na Reverend ndetse na Pastor Ngoga. Baduhaye icyayi saa yine turimo turanywa. Sinzi uko byagenze, numva nsa nk'ugiye. Ngo ngende sa nusinziriye, mbona papa ahagaze ku karango ko haruguru y'iwacu, abantu bahazi aho yaratuye haruguru hari irango ry'amabuye. Mbona ko ahagera ngo arangize, aransezera arambwira ngo bye mwana waje ngo uzamenya abantu. Hari saa yine mpamagara madamu, ngira ngo Mr. Call arayifite, ndamuhamagara yanga kwitaba. Nibwo urumva bari muri arimo arasezera nyine acika. Muzehe Rukema harabamuzi, ni sebuko wa bishop wasengeye ijambo rya mbere, yaradusenge 2015 tudafite abana,
arambwira ngo muzehe uyu papa wawe aza asiga ufite abana batatu, nubona ubyaye abana batatu uzitegura. Papa asize dufite abana batatu. Ndagenda niko sorejeho, nzamuka haruguru hariya kwa Sekimondo hari umukristo wahubaka inzu, Imana imbwiye ngo nje kwisengera. Ndagenda ngo mpagere, pura n'umuntu wikoreye agataro atashe, narabivuze umunsi umwe. Noneho mbona araje yirukanka, yamaze hayiruka akubita agataro hasi, ngo mukozi w'Imana hagarara. Urambwira ngo mpagarare se? Ndahagaze. Araje ngo ashikambwiye ibindi bintu byinshi, arambwira ngo ufite umurwayi mu rugo, ngo yarihanye, ngo avuga ibintu byinshi, ngo ariko hari ijambo rimwe atavuze. Yabuze umuntu aribwira, ntabwo yizeye neza abantu, kandi kararwana naryo ku mutima. Kandi nagumye kumuzunguruka, se papa ko turi inshuti, wambwiye mbwira neza, uratekereza ngo biragenda gute? Cyari cyifuzo ko muze harangiza neza. Ndamubwira dore uko umuntu yambwiye nuku. Arambwira ati nibyo. Ndashima Imana, ariko namwe ndabashimiye mwese. Imana nkorera ntizabibagirwe mu minsi yo kubaho kwanyu. Amen. Mwakoze abadutabaye, mwakoze mwese, mwarakoze mwese. Dukomeze tubane, muryango, shuti, bakaluvari, abera bose bakunda Imana, abadukurikiye hirya no hino. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Arakoze cyane Apostle. Uzamuke twigire hano imbere twese. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo zinuka iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo zinuka iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Urugendo ntabwo nabimenya byose, ariko zikoza bimenya. Kukiturisa n'ibyago biriho, ari byo mu gihe gito. 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 Yesu zikufite amagara y'ibihumbi, harimo n'ibyo wageneye, icyo wamfitiye mbona ukugira ngo nzagere mw'ishuri amahoro. Icyo wamfitiye mbona ukugira ngo nzagere mw'ishuri amahoro. Icyo wamfitiye ukugira ngo
magari ibihumbi aribo nibyo wangeneye icyo mbitiye ngo nukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro icyo mbitiye nzagere mu ijuru amahoro icyo mbitiye ngo nukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro icyo mbitiye
tuzamura ibiganza cyane haleluya zamura ibiganza zamura ibiganza hey haleluya Imana yakida kimpa numva nabaye muri buri mwengo wa roho nabaye mu yindi mu kindi kirere kandi mukubona ntari kumwe namwe ndi mukubona narabasize ndi nukuri kw'Imana ndi mukumva narabasize pe nakapsi ibintu bikomeye reka mbe nkusandaza bimwe tiriya egariya ukumuri hasi nyine yo haboneka ba Gudieta Priego Averiot Triego Apide dos Gisasone negro Ambrosa de la gloria Changement de bon de la grâce la grâce de Dieu de Seigneur Jésus vrai grave indirie de la forme diada Anjou de Costa Fili Hungria don andaido Blibergon Chilioro Vevria Jeregrame de Sedien Iroya Egremeso Fome d'alegria ainsi tu devise me Pri grade de stador Amen amashyi menshi kuri Yesu cyane